Iyong o Casalenia Mango. Mwana iban bachiwan tola, wow pan kupuran sa machay coach, kay pani pan kupuran arak sokon pon peyo, bachiwan mau ni kilukan nanalak honan kaniko. Hai chungal wow choro rang kapna nguin pon pey koryawan kapna, speaker in pon pey state 11 legislature, no pinan ko sanatakan. Samaro o laglapakan chorus nan palian momotso chiyak o government. O pachiwan mau ki chonway unsa. Yet sa machay Rongen ranwach o tata Pacific e-commerce workshop sa wasakan NSTI ang taga-sabwafik o rampan ka palanilok pon takekan and way ponpe. Hira kayo private sector kanan ponpe yang cheweta Pacific e-commerce workshop. Pacific Islands Forum the PIF Secretariat Pachiwana Pali o Kalwa e-commerce workshop the training and palian online business on private sector kanan FSM o the top watch poitanan Zoom session chapter namas isak silu o yung sakla namas isak lamaw pariyang turi isak payo. OYA FSM Department of Resources and Development, the R&D, State R&D kan, o Ponpei Public Broadcasting Corporation, P6AH, Mapastuan, Sawas, non-training watch. Interviewee kan kabasa tama workshop watch pit, o tama, kay nangyang amanamani rail aniyang chaweta. Workshop watch ko kautarpen sa wasa kabasa, Katagapana o kakelaka e-commerce ta online business kan memianan Pacific mawurailar o maapchan chapta kan chorus. Yay PIF Secretariat na bachiwan puka kitatakwach ang way kan and Pacific mayanger uya member ta chawamenan and Pacific Islands Forum. Pagyavasa mayanger uya member yay caravan workshop watch habal uyaway ang private sector kanan way watch o sangnan pungan way kan and Pacific yay FSM makan sakala e-commerce training watch. PIF Secretariat pachiwan yaw kuyang FSM R&D moment training watch FSM R&D would ewang state R&D kan o yay state R&D kan ma-organize o lukayang rail private sector kan ang training masansanaya. Ponpei R&D rep statement on how the workshop was organized. PIF pinya sa wacha kabwa kay Mr. Mark Gerard, Mawia Consulting Director and Pacific Digital Transformation Consulting, the palamagigsawas sa palian marketing, digital service, the online business, o sa training chaikan ang nantatapwach. Sang ni recommendation takaway tendali kay Mr. Gerard. Pachawan ewang chatesa, mayay ew online business nan Ponpei o kasyang training watch. O training yaw magkapachapan na owner o waliban business kay sang nan ewe kan NFSM. Mapachawan pachang ira yay song kaway, mapit Airbnb, mapit ranwash via online business, waliban FSM post office, mapachawan tabasanet, o irakan mapit shipping services, dabakataran kapwa sang laki ang non-post office, yang aki waliban Ponpei State R&D o Bilakay Chon and Mr. Gerard Chingampali. Presentation o kasalata koros to kamere na palpan online business so sapaskan meptata pakataran kapwa ang masligan Ponpei online banking takokautan account website o momon katakalan bank account eo ang miyapan tata marachapiata.
Pacawan camak kaj Iran participant kan pacawan tarai cungal Iran kalalabak Iran sawewe o kopnot kan magtada sabis o kasanti kan makasasalatar ni uya kapurpukaj rebellion sa wacha sakar kita rai cungal experience nan workshop watch Yama lesson kan mamalaman Iran pacawan kalati o kak tadam ki Nanaray cungal business kan yang challenge te Iran kapnot kan maparada o bisam chocho. Chief Teorio kawewa mamuna chapta import lawato kapo ang business. Miss Perman kasaleta cungal disappointment hamuyaban sabis kan mesocha ichar. Tasay kapal tabachanga cungal Iran kawig ang tamapan mau ang sambuko. Waliaban business the private sector made women sampun pay miyang pacham workshop watch o autapan workshop watch tata mamun promote tagaposa business online kawewepan o karasapan online business kan memyayaran pukach mamun business kan arpan manage ta paliaray cungal customer yang saman kamau the opportunity kan mepan parata sang neta da watch o yurachay kan Mabtada e-commerce. Nikayawan ranan workshop Rapacho Niabis of Fisheries and Aquaculture to OFA. Mabachawan sa waskitaray cungal conference room ang workshop watch. Anikaryaw o kasluan ran Rapacho ni Physics Age radio station. O datapukach wiyaw isang kulakwalawalak na may isang o insaklak-lakeo murinsawas. Interviewee kan share ta marakalati tatyarata sang nan workshop watch. Training watch in saklaro sang nira kan mapaita physics age men batchuan kayang chonway chorus. Me kubur ko promote takapasa submarine taray chuan online business. Sangan business social available kan. Ranwangi tabachuan. Me physics age kaksawas kapasa tupsaw the business. Tadatakan ang chonway. Makam kuburkiya kam salatak masanda ni email address phonepayradio@gmail.com. Tani telefon number sluriyaw saro riyaw tuawano. Tasluriyaw saro riyaw tuaw. Pukamian kakwangi orajikpan irawaj. Makam kuburki yang nachkutub saw tatatangki sabis chaykan online tanan internet. Akamian pulwangi machatesa. Mayay online business nan PhonePay, Pilpachuan unapatar, and pa kuburakan niya via online marketplace nan FSM. Kamasa ni irap sa chikpan paluwach nan website address mychatesa.com. Nintuan kawit tata chatesa tanan internet o sabis wetso chaysa ba tapoy-poy. Kamkak masaniyang chatesa ni email address chatesa.sam@gmail.com. Tani telefon number 2 riyaw isu 10 taslu riyaw saro isu siluwalo ang namangijingkan. Kalangan. Irakaryaw sawasakan NSTI ang taga Sabwafig. Sabwafig Development Incorporation the STI the Paliyeo, Megan Sawas yang apali ananakan and taga Sabwafig, Pachuan taray ng sawasang taga kanan PhonePay mo rin irayan emergency, Taylor Cloud, mawiyawiyag ng taga kanan ng Chabin Powerwatch. STI via Paliyeo, Megan Pachuan partner, the ewang non-governmental organization ta NGO kan and taga chay kanan PhonePay, Metuecha, Nakoro Documentation Initiatives, the NDI, o Boracay Fishermen Association, PFA, o yang sawas na niray karwarukan marasang anson malmal o ilakapan. Miniminin tadawak mamiyanan pungan palupkaj, yay makin angato, sangan sawas ako isang sagmaray taraj ngalaramasakan ng PhonePay, puntakekan o pilala maslaki. Nanirayran emergency down sa wapal metagakan pachur lala ng Chabin Powerwatch, NTI o PFA pachuan sa waspanaw tani
sawas kita kawanan medical kit kai tetap sound kalian resan mau o tetap sound nan cekan ang riarai o kabaparai kan bebas pacio pon tegai kanan pompe o waliapan SDA kan meyang pacang pompe assessment team nan sailak ang ditegai kan bebaciwan sare o bosa sawas bukaj kagol bukaj ne pon tegai kagamarangi dukwaro o sawafu. Lagan sawas bukaj SDA baciwan mesin and pompileo nuya tatak samacha taga pengelak lelang taga sawafu. Pompe state government baciwan sawas kita kalanan pil kayang tagakan bepan kan pong sang ponso ang nantak kan makonang tanyarar takayanan set. Niyan sa masay tapuinan sa ilako lel tagapangalak nakatayarakta meso siya masinan pampil sigtasang pompe. Apsang ni kalanganan waliapan STI kan miyang cho sa ilakwaj rabain sa waskita raich ngang masinan pampil mau tatak sa matya pangalak lel sa wafa. Pampil waj kan miyawi kila awakay pagkalanan pil kan pacho nan komilaut chow o chela heo chakomi kinau teta yo poch o betet la niaror ap chapta pong sang mo pachonala nan tamkan machon tagakan konopita Mr. Ronaldo Panuel aman waliapan SDI mebachuan niya tatakan pong pilwaj sangachan kayon ran an assessment taron panilok nintakayakan lelan ya rai cungan wasan. Nabaciwan madatakwaj sochipan kapway ta masuji sawas o uchut sang palikan masosay rai ta. Nabaciwan kasaleta man sa rai peni o cungan puin sangasangan pompita buwan pilakan mapacunan pay taparas menchkan and sawafu. Planapan kausata ta pompita pilsang nan parok kaj chaptan sa kay sumalar nan iraira na sa kaj pinkelay no yay irairo me kay nan relta ran tola nan tatakoj Ronaldo o yung kan hen paluwaj pachuan parok poliberal nan FSM Congress Tiana Palmer na pela Alfonso o yung right ngan plan and tatakoj o bilniya sa wacha pakiyach ngan sawas Nimla Senator Abel Alfonso uchungata datakwaj opinion sa wacha sawas ki tupsaw o chachakan manan. Aryay wanwang and datakwaj malata payamawan misin o chachakan manan ong an pinwaj haraych ng tataknan sa waran. O yay chamasin and pompilwaj nabluya tatak o sawas ni pampil koros mawiyawiyan mitakayakan and pompe. Kabangkalangan ang waliapan STI kan pag-iray chungal sawas may nanandak melen o yay sawas wach nagluya kaboy pantatak and pampil kan. Iro kasilu o kayong saklanira rampan kapalanilok pontakayakan and pompe. Ni February sa kasupar yung 3 sa payo kapnan mo yung pompe pachuan ruaseta sa ilakeo and lella nitakayakan pompe poran robata kapalakan maparata ponta kapkaj sang nilo cloud mawiyaw ni January sa gusto lel January sa kanparwaj karapan datakwaj yay puen sawasa kadete yung government o balikan ran kapmangi tapachuan yawan ola o sawas na pananan ang wasakaj Robroboj pilpan sa usayray dan kakamawiyala o kachilabala emergency response daw palpaniray karwaro ang tagaykan. Opus kan na bachiwan walian Pohnpei State Government o parak tagapkaj yay may nga ki Pohnpei Environmental Protection Agency at EPA, Pohnpei State Department of Education DOE, Pohnpei Utilities Corporation PUC, Pohnpei State Department of Public Safety TPS, Pohnpei State Department of Resources and Development R&D, o Pohnpei Public Broadcasting Corporation Physics Age. Kalubukaj para spatyo
Panopal Kuwait and Everson Department of Environment, Climate Change, and Emergency Management, the Takam, Everson Department of Transportation and Infrastructure, Everson TCNI, Everson Department of Resources and Development, Everson R&D, Micronesia Red Cross Society, or International Organization for Migration, the IOM. Puinwach Pachawan Parak Tagapangla, Mokilla, Kapamarangi, Nukwaro, Sabuafik, o Pakin. Irakabalakan, Marabachuan Tawi, Yamataka, Palpanpil, Wansa, Man, Palian Infrastructure, Taal, Peris, Ium, Omen, Takatak, Tabetay, Obliangaki, Wanola Laut, Memia, Ponewa, Takekan. Esalsal Maila Cloud Kan, Noyawir, Wasap ko, Kalwata, Rider, an emergency, Mepil, Alada Sangan Kapalakay Marasang, Olan Kasinim, the Chambasakan, Rapatan, or Puktian Chuka. Lalatan said, Makarata Bansa, Pokawela Wansa, Marasang Mang, o Kamuktada, Poj, the Tipsawan, the Tapchekan, o Olan Sak, the Puelapan. Yay Sangan Kabal Kach, Makamka. Yay saman kabal pukach me kamagtata kusin panene chujinkan mekin pachpacho naman sek har kasawata rai chingal kapo o tupsaw kanang wasa mesanamaw aran kaban nilokan a uyaw. Yay iray pukach me pil kamagtata sawasakan me pagataryang wasap kach. Sawasakay metane tasan government office so palachekan yung atuchon mo yung Pompe. Sawas pukach, yemi ang rice, lawa, pil, ramen, o medical kits na tipsaw ni Manwani Apel. Kapag mula daw kang sponsor, donor, tabalikan koros may ubanang donation kan o palupukach, yemi ang Mr. Ansanet Carr, Ed, the EDD, Adelina Primo, Ponpe Yanalem, Chatesa, China Embassy, Exide Store, Town Steiner, Mr. Peterson Sam, Rotary Club, Custineres, Pohnpei State, Protestants of Wafik, INS employees, Ramon Ioannis family, Marcy Peterson Oli, South Asian Army, O'Neill, Pohnpei State, Baptist School, Senator Merlin Abel Alfonso, Picas, Nukworo, o UNICEF. Lagan kabalo sawas kan masalsalir chontagay kanan Pohnpei yung akabulya paray kan pachiwan kapungki yung Pohnpei State Government o kupurakan koros may upanawar o sawasay railta nan irayang narakach-kach tapach-pachalala. Rabin pagpagichaw chuchen palukach ang nanansaw kan mepan pachoto. Machech how to bansaw machail Roman Ranwach Sabajuan Kulkay Chapurakan and Kachla Tapachola Non-Physics Age Facebook or YouTube channel, live feed, cable TV channel Rie Sakriao, FM or AM radio, Killards Kipang Pesak Tuaw or FM radio 88.3 Oyang Kachimangi Tapachuan Romkan Megan Pachodomur Kalangan o Kasarelia Mango.